جبن خیوته و گرما کمپین هرما کردستان او وگریان سر جهو وارن خواه لی همان شیوه خیوت و گرما هاوین داد کن و به خدمت گذاری او لشنگال جیان دکن. ما ازلامن ما تشبر بيت هذا بدورة متعايشين دبيجة ما نايم مال أخو تشيكن ملبان شادر هذا الشاودين بنياتي ما دركا ایوی خودیم وگرین پاهل لازم وگری آبان هر دور نجیب ما قم بلکیم چن مالک خودش نشیم خودش من نتی مالا چی بکن نتشتگ 4 مليون دانه ما اجای مليون چکن شماره قمت بيزي شادر ما قلت تبيني امس شود ما شادر هذا ونم مساعدة كاب ما تكون هيك تشتري خل ما تيجي هوني بين أبي ديجي مالك أبي تفجير كنت ثاني أبي مالك دردج همیان مزنتر او بشک وان آوارین و یریای لسر کاول خانوین خوا لسر دم داعش هادبون کاولو ویران کرن خیفت و داینو به خدمت گذاری و گرما هاوین بس نبو او روزانه کسرا خانوی خوا داد کن گول برچاون وان بو یک کاولو بیر هاتون و یادگاری کتینت بن برمایکن شریدا ما شو بيتا أبى كرمامي مني هاتي وجيناري مني هاتي حالي مرحلة جيناري ما متهاتي نم شو بقول هم هل بالخيفتي وهل بالخيفتي أب جي ما يام هر إن جيفا هم ساقين هاتن دميتي نبيدي دستهالاتدارên herêma Şengalê dibêjin ji ber nakokiyên siyasî û maytêkirinên desthalatdarên herêma Kurdistanê li ser Şengalê ew nikarin wek pêdivî rewşa xelkê êzdî li Şengalê xweş bikin. Çilo 2014 heka çilo wisa 2014 planek ser vî milletî dana avakirin millet mecbur bê wisa berê xwe bide başûrê Kurdistan yani îro wisa planekî wisa mixabin û sed mixabin aliyê siyasî ve wisa hatiye girêdan ser vî milletî ma mecbûr e 4 milyona berê xwe bide Şengal û jiyana xwe her 4 milyona derbas ke. Gor amarên fermî ku ji Wezareta Koç û Koçberên Iraqê belavkirîne li destpêka îsal û heta niha zêdetirî 5500 malbatên êzdî ve yeriyayîne Şengalê û zêdetirî 45000 malbat niha li herêma Kurdistanê jiyanê dikin. Niha danûstandinên herêm û Bexda li ser vê keysê dikin ku kengî kempên awara bihêne valakirin lê heya niha diyar nîne. Lewma aliyên fermî jî çilê dwana nadin heta rêkeftinê bihête îmzakirin. Kawa Umer Dengê Emerîka Qeza Şengalê